Hari ini kisan beli kisnem. Bat kumbang orang ini nya pentik syai ya ka benta ke jong MP bade ke benta ke jong UMLA. Hari ini kisni ya pilih keleng jong kini ke ri ke jong ni. Bandai kan ai kumlei di pai ba UMP ulai yo piang shibun ba ki memorandum. Ladan lagi ki mat jing dawa na ki snong ki ba per. Don ki ba pan yin school, don ki ba pan yin snong Pakidan sibon di jimpan na UMP. Ngai suka ban ong ni piang ni. Ko pipai ba. UMP uyo san klur sisnem. Lani san paklak sisnem. Nagamenta lai punri utili di constituency. San paklak nagamenta lai punri utili di constituency. UMP uyo arpa san paklak nagamenta ka way ke constituency. Mundur mapi. Ulayo bun UMLA shibun syak UMP uyo san palak nagamta lai putri utility constituency kata UMLA uyo arspa san polak nagamta kawai ke constituency tilada lap pihak yang ini ke MP scheme hagi tadi lai putri utility constituency kabamut UMP uhapan penmangtang kumakat lai laktam yang kawai ke constituency Selama pihak susu yang kata kalai laktam, hamu itu konstituensi, kisnong di badan apa konstituensi ngamtik semarkat nung ini yo. Dari namar kata tahu kum ke parti, ikut bau pat bak unsai ini. Namar don kiba tenduk you pat bak balik pan naga BPP bakal job MP. Oh, lakum menilai yo, let's see kata ke scheme ke bahe, mereka kadang he ke scheme MLA. Namar kata raga kamram jong MLA kau mudi ban penon kam hok ya kata MLA scheme kumbangi niju keren nagapor syagapor upat ba udi ban keli jingli yang nu MLA kumno penon kam ya kata MLA scheme hoi UMP naga yang de jongi kum ka voice of the people party pilai ini kindiak smi kindiak benai di MLA ka voice of the people party kila dia pan pelak pai ba ya kata MLA scheme jong snam arpulai arpusa nah jaman pai ba hapo laikor MLA juga mulai jaman pai ba mulai nongum nang ta kunju MLA juga marang kening ulah jaman pai ba yang ini scheme bagi la mang ini scheme nang ta ki pai ba bagi yo jingontoi katu kan ni mang na bagi yo yin beduk lembag ini scheme katu kan ni spa yang mang bagi yo ban maramat iki yin ki bejak ki jongki ki bangdon bor ko pri ki beduk nang tangi lamang nang tangi nongret sibat ri bat kum ta teter ngila ai ki yin school ngila ai ki klop ngila ai ki kin hon pot ki kin hon tem tak kum ka tanga scheme ka lamang telado MLA ula penang kam hok lesi ngalong fi uni MP un pek ya ka ei ka bakam idon same ha ka we ka constituency ban kam ka bala syak iden lesi ki bakum kita ki kam perkat ki bangi idon nagale ka voice of the people party Bagi ke ai ka bangi ni don kam kalong ban snoturu bau ni UMP uji ulong uksian lani ka linti ka bau lek support Delhi ban tenru ya kita kitnak seri kam di beper ki badan hapo Delhi lani hapo ka sarkar India bagi ya kata UMP ji ulah dia banle ulah tho city sha minister beripek ya ka road transport and highways Lani utang minister beripek yang kata Ministry of Road Transport and Highways. Ulai kedua yang ditingkat geri. Nang tahu ni kedua yang minister beripek yang civil aviation. Kata beripek ini di Lingsun. But day nomor kata kau. Kilai bagai sorka jelam ta kelas jangle smart. Dan ini dikintiak sendiri bau menteri jangan sorka jela ulai lek ban jo ia ketika katli dengan siapa umroy. But ia kati UMP ji ulah depan keren, ulah depan aji tho, Shaw Minister uberi benpek. Nanta uni MP ji ulah depan jo dalini, yang kita ji scheme juga sarkar peng, kita don hakani kejela gaji, yang kita ji school kita beper, balalap sibun ji ko, bak kedon kata kaji tray.
kabat kambha hapring MP ujungi baki kena kiberan hapo kasorkan India hangte po Delhi but itu di minister kiberan hangte po Delhi ki penpau ya ke snotrat namar ki yo MP ubas smart ubas ting but kila penpau ya ke snodiau baga sorkar jela Meghalaya kalau feel hagi babun kiliang bagi babun ki benta hagi bagi bagi pentrekam ya ki scheme jong ka sorkar pedek dai nomor kita ko ki pat babi upat ba udah belum besar umne ban lihat hagi tadi ji pensoy hagi tadi ji pentami banyak syaka BBP yang ITM baru bala namangi minum la ban le lesni upat ba untuk no ini kata kali ji temu jong kita ki berpersyak ini dai nomor kita ko ki pat ba pena perlong ki pat ba ki besar ba ki pat ba ki bahusia ni kuat mo kita bangin sutu bagi don kam bang yaine hagani ka rai ka bang resimenta hadu bagi dola panon ra ya ke jingkala hagani ka jela ka bagi ne ka sing sanpuat ni kisnem ke jahat negara ko snusi abangi thai shala ka jong jela ni hiang arsut hagi yang baru ni la kelalong ke jela ka tuktam hagi jela hapeng jela jong dari India uplay lo kerfu ya ke ri ka jing balai ke ni dok hei namar ko ki patba naman yim simejo ya kita ki syakri ki bangi joong kita kinong sinshar ki ji ki berada sorkar ki ban imsni nagam ta jo patba o teng patba ji ki sni kak bangi kendu ula kerki bagan poino kata kasnem bangi nyok ban jik maino e ki Emily ndai yin le kumnu nyen hapan up ya kata kepo dai namar kata rawi ko ban pintu ya bi ki patba Babilong ki patba ki basta ki patba ki basian hadin jong ke MP election ki sangdon pun kita ki berpersang ban pinthami yo patba kami wat mangi na po Rambrai constituency ladan wi briu banakani ka constituency ublakan tho yang ni ki noram bat khamtam yang kumu noram jong voice of the people party bagi nang taman pinthami yo patba o bagi dan kata bor ban pinthami yo patba reko ki patba aga jin shisha kani ke sni ke bangal perkat naru gi ki tayo ke belajar bangan lek hapo Rambrai aga ni jilang bangan penshai bangan penpai ya kita gi niarang ba ki jinga yau ni briu o bala mi nagani ke constituency over I jinkan tho ya baro kita gi dan benta aga voice of the people party Oki pai babi nrei dang hadi ki kindak si utau briu ulangat no hagati jadi pulit ubanga ngasmo ngamdon kamsu bangan keren kan ya ka ei ka banga dei ban keren ak mau pai ba nrei tangdawe nasi kwa banong ba uniu briu ubkentho ubba benya ka voice of the people party udai balawan man pinyeso ka voice of the people party ubra pan tiket ru bani khon ya ka MDC election Lesi kalau betul betul susu, bahkan yang masuk yang apa yang tiket, nama ka voice of the people party kan tokit yang way apply tiket, nama ka jing bishar ka jing kum kinalam juga party, ka jing bishar ka jing kum ka party, ya kini kita pan tiket bagi kon election, kaya fair na ka bau pat bau bishar, deh nama ka tahu lesi susu, bau lah belum dia tiket, bak Kay kebeja ulah kentho persyak egaseng ulah rai ban weno yaledi nakataka papan tiket baka basno thamula kalong namara ka por bangi pendrum khat piatik pajba nilai penpau kuntu kadang ar benta ka jingrum khat kawai ka jingrum khat kalong bala bandrung kumu active member kabamut uno bakwa pagi train ni kit haka party nagam ta constituency lani nam takari baka jat benriu yang kata ka bairun khat ngibu si pak san tho tengka udan pat uba si kwa balong tang unong tang khat uban dan po benikit banyaba lani banjalong sinong tikam lani bu si kwa bandan bertatang kum khat bani kibakum kita ngibu dor san tho tengka sisnam kani ka wala ikin so try kata silong khat kama pura bangan panji kamla pada singa linti ke singa
Kidon pun diberi di babino naga parti. Nagi daw di mamlakyang. Don diberi di babino naga parti naga daw bagi seluruh ba kimio tiket. 4 judan 4 uban pak penpai no ya kata kabay rung dekot sispak santo tengkang. Day tamu dia batang to. Ubrang hirup penpai no ya kata kabay rung dekot sispak santo tengkang. Tengah yang robat penpai no pi penpai ni. Mah ngwit man bagandon kata ke sispak santo tengkang. Kibakum kita diberi hato kin syakriu paipa. Kibakum kita diberi hato ngilaban syania. Oh kipai babi. Oh tindang bun nomor kata kijing kento, kijing penbutnam. Yang ni kong the voice of the people party. Nrengan ngek baki pat ba kinlong dia scam jimut baki basta. Oh la tinju te pat ba yang ni ru. Nalami syakni kam syakni pat ba tangman supen ke mau biang ni. Nadu kisnam khat kimai spa prabu pra. Himut katas nem ma kijing linti ke jungi. Nalalong presiden jong kaseng FKGDP, nalalong CM Sipor, nalalong Emily Menta, lalai tem, nalalong hagi bubun di bentaban syagri pa, himut kam don si kaji pensyoy, lani kaji persyang, ban tiet mo ini, lani ban penggenria mo ini lani ganong rin, lani syukwa ban ini atang kum CM juga district council, nganum resign. Mereka hiar syuki ke museum namarna snotu bangamla bantrei kakum data ke jim muga babek ban penkot ke district council ban bakan ke jim mentoy nrei riu penai ke museum ke lele sibon dikam ke babha kibang ke jim mentoy ke jim kerku ya ke jat ke bala penkot bak penuan dor yang pengi penat yang ke dor ke dar ke district council o ki pai babi ni yat sibon ya yat ne ba sibon ki jinge bagi jim tinju. Sendiri mana kita mensim, kaba ini kita jack beri. Baca kita jing syariat kalau ni syariat how play, orang ni syakri mana ni soto, kalau kita coba board ke pan ini bagi yang lesi, utau play bagi syakri, ulah kersan ini harus mentah.